Bahkan alim lebih na nabita. Napawi nabita makadaman aksara minal istighfar. Nigi tau baca pamege baca astagfirullah ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka nabita nigi tau pamege baca astagfirullah, maka dia dikeluarkan dari sekian banyak masalah. Kemana masalah itu Pak? Yakin nggak? Kemana masalah tah? Iya. Pada tu ala sangi pangoto tarik pada lengi lah saya. Kata oki nako imundri maka dah pada lengi lah saya. Napang kau kini bicu ya wa maka dah ang kami liwa. Kata makro. Maka cucu lah dah iya. Pasuk kak mundri ni roto tarik lo basi ala ko cucu iya. Pada lengi lah saya. Ang kami liwa. Kata ngato bos kena yakin nggak di mana kehadiri semua kita ini punya masalah. Engka masalah boleh kokiga anak nah magai betah masalah tu itu. Tacit dimi pakadang itu mi buah masalah. Wih pada teluang purut. Coba masalah tu itu. Angka tahu masalah na boleh koto silakan. Wih deh sengusas engka mana sepak doang kasih tepak buruang nggak? Ada kupak doang nggak kan sepak doang selingkuh. Dia wisang itu dia nak keruntuk mata lipungi ribu akak dia nak keruntuk ya bupak doang nak selingkuh ikan kagak nak paling usaha aku maka pakai bani asidak kangi berakat nak sidak aku bang insyaallah mamagi-magi matu jiro laki kuro tapamainga kang ya norbat tabaca ru asal masih dak kaki ya norbat tabaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang terhormat Bapak Sekretaris Camat yang mewakili Bapak Camat Baranti, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kami banggakan anggota Majelis Taklim yang sempat hadir, hadirin wal hadirat yang kena masih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih merajana pun Allah Ta'ala kemani siki pada napi tutur pun Allah Ta'ala depu-depu ngerundrungi dalam rangka acara peringatan maulid. Mudah-mudahan agama di papaletu insyaallah pada tu malam bukung memagi-magi dan tolong baraka lino lebih-lebih selimudin pun Allah Ta'ala insyaallah. Salawat beserta salam lori lima lebih dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi nasabari salawat tamanang na panunno ipun Allah Ta'ala pamasin dari kamput tayo insyaallah. Jamaah maulid yang kena masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sebenarnya ya kutulum maulid. Ya, inaro hikmana alamu di Cina dina kesama-sama tema maulid masih ya. Sehingga wadingi pasilelele masih ya, semakin mega yun rema maulid, semakin mega tuwi ilolongan pak disangang. Ya, semakin mega tu baraka ilolongan. Ya. Tapi cemuk kilo maulid tacik di pak diseng ilolongan kali sekian banyak kali sekian tahun, luar biasa. Ya, termasuk salawatmu bawang ilolongan neyule panenungan, luar biasa di baraka itu lolong.
termotivasi ki melu masalawa ko tulong maring kalinga hikmah maulid na sebab mega ipahang yeru barakat ni sengi salawat apa ya ko salawat ay melu tak hampir semua sinin na teman-teman bikin kadire sinin na yeru pakkadaru melu yakatay puranu insyaallah kamanang ibarakat na ko salawat ya. Baka maka yang digurut itu salawai tak gatu kulit kuniat tak. Ada punya kan baca insyaallah. Nah, jadi itu salawai ini mana? Meloki gamal lampi-lampi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkatu ma kada aja mutarai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa dimatu. Ayamina salah ko makadaki salai ko ka Sayyidina na. Salai itu berarti tak baca. Itu ayumi ko makadaki wat di mato pakai Sayyidina angka mato mulai angka mato dia pakai Sayyidina angka mato muncul makadami Allahumma salli ala Muhammad angka to muncul mo panero sallallahu ala Muhammad iya ko seandainya tulai malai sara iya masalah wae minimal tak bik ke 100 diusahakan itu. Nek tabe yaitu yasengi masalawa masih kiri ang kapital lupa masena po ngene yule pananunga. Yan may lawi pa masena po Allah Taala. Aga yaro ang kapipa masih melo mingerangi. Apa ini rupa tahu itu orang tak lupa deh. Melo kima ko ya lupa ini. Ang katahu si gandeng ibene na lo masih Esenali supole masigi na lupe benena. Pura ninukau jadi nalaken na tuda manontong. Matangangi manontong tak peningera benena. Angka to di benena min riadenge. Nasai agama itu mingerang. Mana kana sama lupa ika. Salah ini maka ada talu ngesut. Minu ya aku yang lupa ini. Itu apalagi seng itu persoalan ibadah tapi pamas itu apa itu ko yule mingerang yeseng ipagkasibiyan. Yang kedua, namo ingerang di tuni di semak kada yule kapagaw. Jadi katobi pamas melo ipagaw pamadari ingerang makada makanja ko tumas sa pajak duha. Tapi makada batak ko si kaji negato ha. Madari sa yinger makanya makanja ko tuma dua makanja ko tuma tahajud makanja ko tuma witri makanja ko tuma sikri tapi terkadang lupa kikutu ini pak kau magai diga pamasena po ang kato tahu ni ngeran ni napagaw ni tapi ya mapala taimanu si minggu mi pajay magai ternyata pamasi mananungang itu si dito pa pamasi puli po jadi kapital lu mengerangi melu pagawi yang ketiga melu pandanungan yana tu nak kada guru tak Profesor Dr. Muin Salim iya ko tu milu doang iya rojolo ilau puang tamasai ka rilalan na pakkasibiak mon ripitan lau pangali bale pangali uto pangali bene mon ripi kalau lo wasaro kau pagakalo lo ko ya mon ripi iya rojolo puat tamasay ka kasirilalan na pagkasibyak. Iya ko mamasay na sa pungala Ta'ala rilalan na pagkasibyak ni di gaga pagkasibyak marjita pagaw. Jangankan katanya 5 waktu, tahajud pun mudah dilakukan ketika Allah sudah merahmati. Iya rojolo ilau. Jadi itu berakan salawat luar biasa. Jadi iya tuh naruh sini tunggu-tunggu malah bikin kaya diri. Termasuk iya kong katau baca salawat maka disalawati oleh Allah maka di Nabi ta man shalla alayya salatan niga masalawa loria cicang sallallahu asyran salawati di pungala ta'ala ke 10 ya kutulay malay sarapakan na ke 100 tajang iya kasi 10 salawat na pungala ta'ala artinya apa iya ko na masayki po nga Allah Ta'ala na kasana na salawaki ki po nga Allah Ta'ala berarti nunno ipamasay na po ang iluri nanyisang ipamase
Di gagawat di kejadian anu madicik kutanya pamasina puang. Makanya ta aja terogi, aja ta pusing, maka di maga jerunang kata usas mak beli bola masih di jeneng kali di tatapan aku masih aja ta pusing, diga ke pamasina pun. Ang kata tahu liwak bola na, maja aja nasat di kota aku masih sampai jana magai mamasih puang. Iya kan? Ya. Jadi itu berakat salawat insyaallah. Nunu ipam masina puangi. Setiap saat ini maki tapam masina puangi, meringkali ngapam masina puangi bawa biang hadir. Pamasina mana? Saya bisa hadir di sini karena rahmat Allah. Ajal halo tak lupa pam masina puangi. Yeah. Tadi saya hikmah maulid di Pangkajene. Pam masina pungatala kasih ke aku. Pamasi pungatala matu bergeser si kalau penrang. Pam masina pungatala. Turi ngerang rumah kena pam masina jipung bang kawaku. Pikir jalan supaya nongong pamasina pun perbanyak membaca salawat, perbanyak berzikir insya Allah. Bahkan di dalam bukunya Ibnul Qayyim beliau mengatakan berakatna salawat sampai bisa mengabulkan hajat. Kong kehajatan. Apalagi kalau dengan ditambah dengan zikir-zikir lain, bukan hanya salawat, tapi juga astagfirullah, la ilaha illallah, ya terutama. Ya. Oleh guru kita Profesor Dr. Rahim Arsyad. Oleh Kak Bolana, maka ada Kak guru tak iya jama-jamaku biasa kasih engkau bi Kak lo kampung na tahu na biasa na tuh di dua mak si bawa pak sopir engkau garo si kiri guru tak makanja imam malakal. Maka dia guru tawatiro aja masyarakat lalu si kiri nasi. Agairo astagfirullah kasiratu Allahumma sholli ala Muhammad kasiratu la ilaha illallah. Dia telui. Dan itu alhamdulillah saya amalkan. Ternyata buka yurbarakat ni sengi astagfirullah. Nabi tasandiri napawi di dalam hak desa makna wallahi demi Allah. Inni la astaghfiru wa atubu ilaih. Iya nasen de upaja toba milo dampang kupung Allah Ta'ala. Berapa kali istighfarnya Nabi? Engkau makan sab'ina marrah. Ikap itu puluh. Engkau tu makan mi'ata marrah. Tak beka seratu istighfar Nabi ta. Nah padahal kami pikir iki iya tu Nabi ta tau ya dampengi dosa na mapura laloi si bawa mangului. Coba gare. Ija minta masuruga. Magi perintah apa aja baca astagfirullah. Ternyata astagfirullah bukan hanya sekedar ucapan untuk minta ampun kepada Allah, tapi berakat nama zuwan, nama sakka, nama sagina. Itu astagfirullah. Termasuk ya kong kehajat-hajat insya Allah. Ini astagfirullah ya, jolo. Tali sar astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih. Meki muncul-muncul astagfirullah astagfirullah. Yang penting dia nak ada astaga. Kalau kita nak magukui astaga. Astaga nak kinri malan nak aku mana HP kapan runtuh itu astaga. Hai, di gaga astaga tu. Jika betongan itu gaga. Mari ni patru makan astagfirullah. Jadi tepat mulai ni mati insyaallah ada hajat-hajat insyaallah astagfirullah. Saya teringat di dalam satu buku dulu itu ada namanya Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, salah satu pendiri mazhab Hambali. Nah, beliau ini ulama besar, dia tinggal di Baghdad. Nah curi teh alina maka ya na semagi nang kasih di waktu masih nalak kalau Basrah nalak kalau Basrah. Desi na sama kadik mang kata pemi kalau kuruh. Magina salatu ka Oko Basra itu salah satu kota apa namanya kota kecil di Irak. Lipak kak mas sempajak birejama. Guru ni mas sempajangi setawe. Mundur ka istirahat ukur masigi. Ini ceritanya ini Imam Ahmad ini. Dia ahli fikih, dia ahli hadis. Mundur karena seliwu-liwu kuruk, macam petugas nama sigi.
Salah ko tu. Di inawat di tim matindro ko masigi. Dero ni sangi makala ulama lupo. Lato na si saliwang o ko kasi terasi monro kasi. Uy, macam imobi, nasuka nga. Ayaw ko tuliw, kurut. Maginan ka nasa nasuka nga. Tapang ka manabo, wala kuruyulo na masigi, bubuk-bubuk kecil. Tapang mo bika makalay. Kukilaw eh. Law na nasa kurut tama na. Ternyata pakai buah roti. Iya ro pakai buah roti nolini tama kasi niya chika bolana. Makalay Imam Ahmad apa le na mati ro pakai buah roti. Iya pa na mati ko tanay ni. Jadi na perhatikan ni Imam Ahmad makalay magi pak beroti. Di na mati tanay pinamati ternyata tu makalay pala astagfirullah. Jadi makalay Imam Ahmad di perlu pisah kali na. Makalay di siatang ni tapagaw iya we mak luti na saya kurang lebih ni 30 tahun. Jadi nasang 30 tahun ni tahu turu baca astagfirullah. Makalay rupak bulu roti selama nasa turu baca astagfirullah di nawisangi makalasiya kani hajak ku nasang napabuli po ng Allah Ta'ala. Cidi manibawa nasa di panakabulkan ipong Allah Ta'ala. Makalay Imam Ahmad kegay na iyaro makaliyam ni nasa wilor ipuang tanapuno kasi napasirunto kasi di palita lupo makalinigay ro makaliyasang Imam Ahmad bin Hanbal tapong makalani astagfirullah Allahu Akbar kita takabir nasa saya Imam Ahmad bin Hanbal mataru na ka daw. Di na ko lali na pasangin na majama ni na bauliman na dan sebagainya. Ternyata berakat na astagfirullah luar biasa. Magi nang kay Imam Ahmad di na sa tinggal makan magi nang kami kalau basra. Ternyata ni kagatangi berakat na astagfirullah untuk papole hajat na ipaki roti. Coba. Saya rasakan baunya sekalian. Iya, alhamdulillah. Ketulang ka milih siliw tu jadi ibali wati roti ang katupuli bilog ka na sang upujila daji ututa iyak ban na malay tapi nasa taringa watu si minggu pitu na pamasudi ko kaba jadi bali ro kijak gering mendito na jupanda nga pa na janci ka di si minggu Purato ni wasisi uto nanti kerujukan ada aku tanggal sikoli sumalay. Si janci nak baje rupune oto angka menero to malay oto na sawi tak dampay kau sas di panasudi yuru aku Muhammad. Purapun aku janci tahu na sa makiro ka postas artinya di yuru kau galui. Nairu watu ewi nyarala dah. Angka undangan ku macara merubani cara masafari. Ukoi masih alami apa? Waktu sini teman-teman bikin kia dire. Labu kaso latu bangi tahu latu mataruna tatong kurma sige pak bangi tahu. Takung kamanaha purana batawe makatan dia jiku na sestas atau lah ada ku oto indrang. Maka dia rupa haji. Mana ko to indrang ada ku pure balu te pa di na sakit bali paselena ada ku ina ri rumilo ya la baja na di panawaja kita uri malay utuwi na pura pa la ku si janci baja makka na manero pa aji siaga duita perluan ada ku 20 juta lebih pa aji na baja ko di cew insyaallah loki boleh tali rudi siaga ta perluan nama pamula pole masih pinang erotuk mapalari utu yak ba utu inreto na mapamula sale boleh tu dia astagfirullah tu lalu kapong astagfirullah we janci te puangi astagfirullah pukul astagfirullah materu we magi naletuk rumah sige tapang katong makan lalu malah boleh dibagi kerja paginya saya langsung orang itu orang rapat lau nak bolana nak bika ustaz sia natanisi kak siaga di tak perluan Muka jolo nasa di talakur. Alhamdulillah. Dapat juga kak Jepang dapuran terima di berakat naga. Astagfirullah.
Ini saya rasakan, Pak. Iya. Bahkan alim lebih nabita. Napawi nabita makana man aksara minal istighfar. Nigi tu baca pamege baca astagfirullah ja'alallahu min kulli hammin faraja. Maka nabita nigi tu pamege baca astagfirullah, maka dia dikeluarkan dari sekian banyak masalah. Engkau mana masalah itu, Pak? Yakin nggak? Kemana masalah tah? Iya. Pada tu ala sangi pangoto tarik pada lengi lah saya. Kata oki nako imundri maka dah pada lengi lah saya. Napang kau kini bicu ya wa maka dah ang kami liwa. Kata makro. Maka cucu lah dah iya. Pasuk kak mundri ni roto tarik lo basi ala ko cucu iya. Pada lengi lah saya. Ang kami liwa. Kata ngato bos kena yakin nggak di mana kehadiri semua kita ini punya masalah. Engka masalah boleh kokiga anak nah magai betah masalah tu itu. Takcik dimi pakadang itu mi buah masalah. Wih pada teluang purut. Coba masalah tu itu. Angka tahu masalah na poliko tu silakan na. Wih deh sengusas engka mana sepak doang kasih tepak buruang nggak. Ada kupak doang nggak kan sepak doang selingkuh. Dia wisang itu dia nak keruntuk mata lipungi ribu akak dia nak keruntuk ya bupak doang nak selingkuh ikan kagak nak paling usaha aku maka pakai bani asidak kangi berakat nak sidak aku bang insyaallah magi matu jiro laki kuro tapa mainga kang inorbat tabaca ru asal masih dak kaki inorbat tabaca angkat terus ini tuh bikin kedere anggota puli batu-batu lo pesantren ini di penetama ku kantor ina terri aja terri ku tu ni taman ki anak sekolah tamai kama kita terri na sana salai kak biniku ala kulitilah sana yo pulangi maka daka silai bani apa maka namani awi upujila na biniku sasde kesini melu silai engkau mana sayi wakati lo kusasi tepak guru kak kasih maka dah kak pakai bersama kilo masih maka dia kak itu masih makan jalan ada tempat yang paling tepat menyelesaikan masalah sebindatan mesti kepada siapa mengadu Allah na bola na pun Allah Taala iya tu tahu lo masih itu lo bola na pun Allah Taala makanya Nabi tamakalai nigi to lo bola na pun Allah Taala masuk bagian keluarganya Allah ya kuiki kupuangnya sebagai keluarga itu nih utama nih keluarga pun kata agak masalah tak pau nih jadi pulangnya orang kota maka dia akan membaca maka nak tabaca astagfirullah upuri masam pejam mengeri bila tu isah maka lima kami roka insyaallah upuri subusi tabaca sih kali siaka siratu jadi insyaallah mageroli suni kira-kira 3 hari kemudian matelpungi. Nasawe ustaz, nuli kak biniku, lono, wih, berakat na itu astagfirullah. Aku loni. Nasawe masiri kaja ka ayah lah masiri. Nabi ini tu mau bikin, matu tamu bikin, loni. Berakat na astagfirullah. Itu ya wisengi pak, maka di mari ginang kamari pola dan katolo boleh. Angkat tu letuk mi tapat tu dah tapu mangungu. Bagus tu. Kalau wei ka ustaz, aga. Nasayir ya matampu ka. Jadi nasa macai laki ku kan nak italu anakku. Litu ye laku litu lah sana ini. Si cocok lah pada lengi lah saya. Lah mana kata ulah nasa di naru nasa ustaz. Musik kak nasa. Ali nama tu nasa malu mana kamacai kan nak telur anak. Nadali nasa ni ina rusak kali. Pikku cara aku kasih serip kau mengiru laki ku aja nama saya nulit terima nasa ni. Nah iya mah tu. Betul nali nama tu pakui. Mana kecari lo nasa? Batu junali nak 2 minamilo anak pak pilih ni pun ni. Itu. Ima kena ustaz supaya kau maka dah kasih dekat tu. Baca tu ada astagfirullah. InsyaAllah lepas itu pengalaman. Angkat tahu boleh dipandang.
lipat-lipat yang letup boleh. Dia kira sat dengan ini letup boleh kah? Itu nggak satu namanya ini. Puli Jepang tak dia kira sat diletup alin nasib. Alin pelari tu na payro parkir no ko boleh pa ang kami ko boleh wangka lagi nang ko to parkir miring Dia makanja ternyata kasi mamulis teris ang kalau boleh. Ani ka jalo ka kilala na sa di ang kamuing kalingo sa jilo ka bolata. Bago pina sa di wakati. Aga to kerebas tabaraka kita kasi. Yariya na sa mati biniku. Jadi nasang di na pa aja turiwi ngerang. Teri nak nasang iya ro anakku salah paham ni. Mana ka nasang kami mak bini. Ada kulit lah sana ni. Tiba. Palaling jelas dan itu berapa kali sampai kembali ke rumah sekarang turut kasih melalui Sulu boleh Makassar ke Masipi alin bau tuh selalu saya jawab apa setiap engkau makutana baca astagfirullah insyaallah ini luar biasa Pak. Nah, jadi astagfirullah yewe Nabi ta sendiri pawi bahkan melanjutkan hak desa Nabi ta wa min kulli dikin makhraja lepas suki pun Allah Ta'ala puli pak kacipirna pak kalinongi iya kata sedih makada wih maka dia kasih anakku milau duit dia apa dia kata ni si minggu meniji ya gerusuk baca astagfirullah mak baraka ida oe pusingkang engkau pak beluk motor boleh kak bolana kalau wisas mak baraka istighfar ni kak magi nasang iya terakhir pak majadi bak punasa baca dalam bukas suni je turu baca astagfirullah baca di pagagai nami kak maka majadi bak baca terakhir dibaca nah kurangi nasa di 10 juta baik di pajik gagal bukas suni aja mina tutup itu kak lo masigi Magina senapa kami tu tapang ke mana anak muda lipang. Magina sa me kami ta motor paji. Materumi ta motor iya resapa yang kato. Di natawari nalibis tas dan di iyak kamajar di bang. Makanya katanya itu saya selalu amalkan astagfirullah. Iya. Insyaallah mau biang hadir. Bahkan engka si diriwayat rampayro berakat astagfirullah. Engkau tahu dulu menguluk ko labita makari engkau gaji ruwet di wa mamalaka kasi nawakan makanja-kanja pakkalinongi makai nabi tangkah kadi agar nasangi iya mi baca iya ko pallawangan nak bangi si bawa kamae di waktu subuh marjira jingi pallawangan na bangi si bawa kamae subuh topi jadi ko taten lapi to pada salama dia tulis baca jadi bapak biang hadir maka dia tawiru tapun anak ya Rasulullah kaya na basa maka nabi ta subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astagfirullah telu kata subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astagfirullah wih tapali sumat di irun langir tawi lo memalakang pokok na subuh ang kami menyuku masigi na batawi nabaca yoro berapa bulan kemudian angkel lisu punangi nabi tak kada ya Rasulullah tak tambah dilasaku aga sih nadi pa na sa lupa ikipurang kasi gitu maga sih nasa megalak ta si dali naringa puangi makanya nabi tahe iya kumigi dali naringi